mu nzego zitandukanye. Rubio ni yagombaga gukandagira ku butaka bw'Ubushinwa ko bwamufatiye ibihano muri 2019 ubwo yari senateri bumuziza ko yarwanyije ibikorwa by'inzego z'umutekano zabwo byo guhangana n'abigaragambije muri Hong Kong basaba ubwigenge. Uyu muyobozi kandi yanashinje leta y'Ubushinwa guhohotera abayisilamu batuye mu bice bya Uyghur majyaruguru y'Iburengerazuba bw'igihugu. Umwuka mubi ni iki gihugu urushaho gututumba kumufatira ikindi gihano cyo kudakandagira i Beijing. Nibwo bahise bakimufatira ubwo Trump yateguzaga ko azagira Rubio minisitiri w'ububanyi n'amahanga. Ubushinwa bwari bwiteze ko ashobora kuzagirirayo uruzinduko. Leta n'ibitangazamakuru byayo bitangira gusoma amazina ye mu buryo busanzwe. Muri 2026 Minisiteri y'ububanyi n'amahanga y'Ubushinwa yatangaje ko niba Rubio ateganya kujyana na Trump mu ruzinduko i Beijing izoroshya ibihano yafatiwe, kubera ko bitari gushoboka ko umuntu witwa Marco Rubio yari kwinjira mu Bushinwa kubera ko ibihano yafatiwe bitakubweho. Leta ya Beijing yafashe icyemezo cyo kumuhindurira amazina imwita Marco Ru, bisobanuye ko mu rwego rwa diplomasi mu bayobozi muri Amerika bakiriwe i Beijing harimo Marco Ru, minisitiri w'ububanyi n'amahanga utandukanye n'uwari senateri Marco Rubio wafatiwe ibihano inshuro ebyiri. Ibi bintu ubwo ni bijyanye na diplomasi. Leta y'Ubushinwa yararebye ibona guhita ivuga ngo ikureho Marco Rubio ibihano nibiri bwakundi timutazana n'akazina k'agashinwa. Ru n'izina ry'Irishinwa Marco Ru, ubwo ni Marco niryo n'Irinyamerika na Ru w'Umushinwa. Niyo mpamvu Ubushinwa bukomeza nyine kugenda bushinjwa ubugambanyi kubera kwiyunga kwayo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi bari barayifatiye ibihano bikomeje gufatwa nabi muri diplomasi mpuzamahanga. Yego ubwo ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariko n'ubundi Ivan ngo nubwo ari inshuti ibi bihugu byombi, yego ngo Ubushinwa bwabwiye Amerika ati buriya ibyo wigira byose iyi Taiwan ureba yego kazaduteranya. Xi Jinping yaburiye Trump ko Taiwan ishobora kuba agakunza babiri kabateranya. Perezida w'Ubushinwa Xi Jinping yabwiye Trump ko ibiganiro by'ubucuruzi biri gutera intambwe ishimishije, ariko amuburira ko kutumvikana ku birwa bya Taiwan bishobora gusubiza ibintu irudubi ku buryo byabyara n'intambara. Xi rero uyu ni perezida w'Ubushinwa, niwe n'ubundi iri mu biganiro na Perezida Donald Trump. Ubona ko Ubushinwa mu byo bari gukora byose iriya ntara bari gushaka ya Taiwan bashaka uburyo itakigenga. Rero biriya ni ugushaka kwereka Donald Trump ko mu gihe bashyigikira iriya ntara ya Taiwan umubano wabo n'ubundi mu buryo buziguye wahita uzamo agatotsi n'ubundi nk'agasanzwe karimo, kuko n'ubundi nubwo aba bayobozi babiri bahuriye mu biganiro cyangwa se izi leta ebyiri zahuriye mu biganiro, n'ubundi leta y'i Beijing ndetse ni leta y'i Washington ntibacana uwaka. Ibi rero hari abantu n'ubundi bakunda kuvuga ati n'ubundi ati ndyargihimwa n'indyamirizi yaba Ubushinwa mu bura rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ahubwo bakabifashisha mu gushaka kwerekana ko n'ubundi iyi Taiwan ari agace kayo. N'ubundi nibyo bashaka kwerekana. Rero ubwo mu byo Donald Trump agomba kwitondera kugira nimba ashaka kubana neza n'Ubushinwa nuko ashyigikira atazashyigikira ko Taiwan igira gute yigenga. Ko twabonye ko umuntu wese n'uwakiriye umuyobozi wa Taiwan wese ahitamo umwanzi na leta y'i Beijing. Ega ni nako abantu baba babyiteze. Ikinyamakuru Reuters cyari cyiteze ko Xi azamura ikibazo cy'uko Amerika icuruza intwaro kuri Taiwan. Kugeza ubu hari intwaro ziguze miliyari 14 z'amadolari ya Amerika
zikeneye uruhushya rwa nyuma rwa Trump. Ubushinwa bwabyamaganiye kure kuko bwemeza ko Taiwan ari bwo buyigenzura ndetse itagomba kugirana umubano mu bya diplomasi n'ikindi gihugu. Ubushinwa bwabwiye Trump ko ikibazo cya Taiwan kiri mu bikomeye ku buryo kidakemuwe neza bishobora gushyira umubano w'Ubushinwa na Amerika mu kaga, ndetse byatuma ibihugu byombi birebana y'ingwe kugeza n'aho byarwana. Aiva, impamvu ndi gukunda kuvuga ko ari indyarya ebyiri zahuye, buri wese afite icyo yakungukiramo. Donald Trump ari intambara yishoyemo, igihugu cye mu bijyanye n'ubukungu kijya hasi. Hari uburyo nyine ntabwo cyagiye hasi ngo kigwe, ariko hari uburyo kidahagaze neza kugeza ubu bitewe n'ibyo bamaze gutakariza mu ntambara. We maratagetinga ko Ubushinwa buje kumurwanya byamubera bibi. None ndi nawe agahita atagetinga ati Amerika ni igihugu gifite imbaraga nyinshi bashobora kumvikanisha uburyo bashyigikiye ko Taiwan itigenga, babishyigikira kandi kugira Taiwan itazongera no kuturwanya. Ahubwo se Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntibazongera kuba y'intwara. Amerika ni kirumira habiri. Bagahita binakwira ko na Amerika nayo yavuze ko Venezuela nayo ari indi leta yayo. Ubushinwa nta kintu Ubushinwa nta kintu yego. Ubwo rero Amerika nayo ishobora guhita itagetinga ngo nituramuka tugize icyo twongera kuvuga kuri iki kuri Taiwan, n'Ubushinwa buraza guhita bwubura dosiye ya Venezuela. Kandi tubona ko burya Ubushinwa n'Uburusiya ntibigeze babanira umuntu witwa Nicolas Maduro. Akoye muzi ko Maduro aheze, ntibigeze bamubanira abe na gato. Amerika ni kirumira habiri. Abanyamakuru ejo babajije Trump ku bijyanye n'ikibazo cya Taiwan, yarakomeje nta kintu yasubije. Yego, noneho amasezerano azwi nka Taiwan Relations Act ateganya ko Amerika igomba guha Taiwan intwaro zo kurinda umutekano. Yego, Amerika yarimo iranabyemera. Yego, ku rundi ruhande Amerika yemera politiki ya One China, yemeza ko hariho igihugu kimwe cyemewe n'amategeko cyitwa Ubushinwa. Nyine ayumvisha Amerika pasgo. Amerika niyo mpamvu navugaga ko ari indyarya ebyiri ziri guhura, kuko rega n'uyu nawe ni indyarya. Kuko nekereza ko Ubushinwa n'Uburusiya baramutse bahagurukiye ikibazo cya Nicolas Maduro, nta nubwo byamara iminsi. Yego, ariko noneho baricecekeye, bose baricecekeye. None aba nabo niba Amerika ishyigikiye wa mugani China, One China ikaba ishyigikiye na Taiwan ko yirindira umutekano ubwayo, urumva nyine ni indyarya ebyiri, buri wese afite uburyo atagetinze undi. Niyo mpamvu mbona ku isi igomba gushaka ubundi buryo yahangana na geopolitics ya Donald Trump, kuko urabona kuri guhindura isi, ariko hatajemo ibihugu bibiri by'ibihangange. Ndavuga Ubushinwa ndetse n'Uburusiya. Niyo mpamvu tubona ko Irani muri yo gahunda irimo, ko buriya Irani niyo irimo, ko Irani iyo bayirasa igahita imanika amaboko, nayo yari bwaba ari ikindi gihugu gikomeye kigiye kugendera munsi y'ibirenge bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni nacyo ubona ko Irani yarwanyije kuba yakontorwa na Amerika yumve ko nimba ari ku ntwari igera ku ijambo. Bona isi ibihugu by'abanyaburayi hari byabitangiye nka Espagne burya batangiye kureba uburyo bajya kure ya politike ya Donald Trump. Ubona ko Irani yirimo, Korea iyirimo hariya kwa Kim Jong Un, Abongereza ubona ko nabari uburyo barimo, nubwo nabo mbona ari uburyo ari indyarya nabo batoroye na politike yabo mw'imbere, by'umwihariko mu ishyaka ry'abakozi riri no mu bafite abantu benshi muri guverinoma, uko harimo amakimbirane. Akaba harimo igihugu cy'Ubudage nabwo burya uburyo butari kwemera iyi geopolitics ya Donald Trump, ndetse n'ibindi bihugu n'Abataliyani ubona ko hari uburyo batari kwemera nabo mu buryo ariko butaziguye. Nekereza isi itangire yiga uburyo bwo yahangana n'aba bagabo babiri, ndavuga Azi w'Ubushinwa ndetse na Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho kuba noneho yatekereza ko Ubushinwa bwarinda isi kuba hari icyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakora. Ko twarabibonye niba Donald Trump asigaye ajya i Beijing
i Beijing urabyumva neza kubona perezida wa leta zunze ubumwe za amerika yagiye hehe i Beijing ni imwe mu bintu bitagara nyine ari uburyo ari indi sura bita biha abatuye isi ari indi sura biduha mbona ko geopolitics ya Donald Trump muri ya gahunda yo guhindura isi ubwo yatangiye kwegereza ibihugu by'amahanga kandi ibihugu bikomeye hari uburyo isi ishobora kuba igiye kujya mu kaga ubwo navuga yuko twanasoreza ahangaha ahubwo tukazasubira n'abantu ku munsi w'ejo amakuru akomeza kugenda aza ariko amakuru hano kuri The Quick Times News aza buri munota ari nayo mpamvu nk'uko muri kubibona kuri uyu wa gatanu mu kanya gatoya rwose ku isaha y'isa 9 turabagezaho match irahuza ikipe ASD Kigali irakiramo ikipe ya Gicumbi Football Club ni BK Pro League shampiyona y'ikiciro cya mbere hano mu Rwanda. Nyuma yaho ngaho turabagezaho match ya Rayon Sport irayakira ikipe ya Gorilla Football Club ku isaha y'isa 12 n'igice. Nazo izo match ebyiri muri buze kuzikurikira hano kuri The Quick Times News. Abantu rero barasabwa gukanda kuri subscribe bagakanda kuri like, link ischedulinze yizi match zombi iri kuri channel, abantu bagenda bakaba bakanze kuri notify me ku buryo nituza kuba tugeze kuri live abantu bari buze guhita babona notification kugira ngo badukurikire mu buryo bugiye butandukanye. Ivan Lucky ndagushimiye cyane wakoze cyane Pasigo Vinda Benga Uziyana nawe wakoze